What the sorrows, what the good when as I took up the square, Zwelakhe Phakathi Ngubo. Sikwehle endaweni ukugcina sisingufo. Naye wenze ntoni khaya? Igazi, izwi legazi lomfowethu liyakhala ezindleleni zayo. Uthixo. Okokugqibela ufe umuntu othandwayo ebhetala. Afike uYesu sele neentsuku ezine lo mntu engathini. Bathi abantu belizwe nabantu bekhaya ukuba Nkosi ubukho uLazaro ngayifa. Abuze uba nimbeke phi? Uthi umndeni, Nkosi ngeke besenza nto ngaye ngoba untsukune engcwatiwe. Uyanuka. Athi uYesu elanindise kule ndawo nemngcwele kuyo. Athethe into esisimanga Yesu. Athi uLazaro akafanga uhleli. Athi abantwini omndeni kaLazaro niyakholwa uLazaro akafanga. Athi uMarita ewe Nkosi siyakholwa ngomhla wokugqibela ngomhla wokugcina uzawuvuka. Athi uYesu ndim uvuko ndim nokuphila okholwayo ubomi nobethe wafa wodla ubomi. Ngokumfaka engathi abaneminyaka wayingcwatwana ukuba lo mntu yayingumntu onelizwi likaThixo onobomi ngalo. Lo mntu akafanga. Wenze ntoni? Emveni koba uAhabi ebulelise uNabhothi embulalisa ngabanye abantu ngoba kukhona iprogram eqhubeka emhlabeni yabantu ababhekisa abantu babe ngasemva kwabo kugekake insizwa kugekake intokazi kanti zigekwa ngumntu obhihayo abanye abantu. Bathi ngoba akukho nto yenzekayo ingenzeke emehlweni kaNkulunkulu. Wesu uNkulunkulu waya kuAhabi wathi Ahabi athi igazi likaNabhothi likhothwe khona zizitha nelakho liyakhothwa khona. Sewungabulali. Thixo sisimanga
So ndingana phakathi. Yazi umpostoli. La uthe utata phakathi. Wathi le inkonzo ayinawubanjwa umuntu. Ngoba idriver ngumhlabeleli. Eligama lithi mhlabeleli ulinikwa ngumpostoli oyinhloko. Ulinikwa nguNgqungqushe. Wathi umhlabeleli igama lakhe. Ngenxa yokuhlabelela kwakhe. Ngaba nalivana. Futhi kwanda isithi ahambe ubulalela wathabathana luthabangile angigazi linganakhodi niphathwa khona sizitha nelapho nephathwa khona. Wonke umuntu xa ugoduka yabona xa ugoduka wonke umuntu uzothwala umthwalo wakhe. Kwabantu abazawuthi xa sekugoduka bathwala umzimba kamhlabeleli. Abumhlabeleli ehlala esifubeni sikaNkulunkulu ethuthuzela umhlabeleli naye kungalekithwelwa ngokuba lo muntu yini la iphele kanti uthwala umzimba kamhlabeleli wasemhlabeni awayecinga intoba xa ebulala umhlabeleli ebulala umzimba kamhlabeleli ubulala umhlabeleli kanti umhlabeleli akayonyama umhlabeleli ungumoya. Uhulumende ophakathi nguye oyikhosi yobilizwe lethu libe abnormal ngohlobo. Because uhulumende wethu ulawula ngomthetho ongenguwa lapha eSouth Africa. Ulawula nge-Dutch law. Ulawula nge-Roman law. Awulawula umzi wakho ngomuntu ofuna ukudla umzi wakho. Wathi babona urhulumente wa-outside wangaphandle ukuba ngokuba urhulumente ubuyele ezandleni zabantu baseMzantsi Afrika. Wathi makupheliswe intaba. Uyandini? Wathi mayijikwe introngo. Mayijikwe introngo. Ibe ngu-5 tower. Ungabacaba ngokuthi akuthathwa umuntu esiwethele ucinga uba lo muntu uyakupunishment. Lo muntu uyobhiyozela uyovuyiswana naye ukwenza kwakhe. Jonga ngomso kuzobe kuya abantu bakwa-government besiza kwamhlabeleli besiza kwaNgubo bezothatha imali kwaNgubo, imali yokondla abantu ababulela umhlabeleli. Engabe abantu babulela umhlabeleli babheka kuhulumende apho urhulumente abakhele khona i-comfort zone. Uba bayohlala kamnandi kumana kuzothatha imali kuni nina bantu babulawelwe abantu. Uyofundiswa abantu baphume bezigraduate enhlongweni. Baphume bezigraduate. Kakade xa sesithetha iqiniso eliphandle eliklini, ilizwe elo lilizwe lamabhakiti, lilizwe lamabantu. Ubulindele ntoni emntwini waseThebe? Ngiyabakhetha abantu abangena emzabalazweni bangabanjwa
ndinithethe umthetho kaNkulunkulu othi obulala ngekhaya uyakufaka ngekhaya. Xa isithi ATM ukuba ngabubulela ibreak winner yomuzi wena mawungabantu ungasiwadela uthi ATM mawuthathwe usuke emsebenzini uyoqasha uyophangela. Intwana tebuphangela wena soze uphelelwe inyanga. Inyanga mayiphela umrholo uya kulaa mzukulele kulo. Ngoba kaloku ubulele oyena mntu ubebeka isonka etafileni. Yile imelo yile nkosi epalamente. Ngogweba ngalo nawuzogwedwa ngalo. Vumani thina uthe ungwane sizawuyelwa yelinto abantu asikasithobo thina. Intona uzayibona ngiqalela la kulela ngiqalela kulo mhlaba sikuwo kule ende apha ngibasumlilo. One makuchabalale abantu abayikhosi yehuka. Ngoba abantu bethu sebephila ngokungathi sizilwanyana. Kukhona abantu abangene kweli lizwe bephethe ihuka bafike bayinika abantwana bethu. Abantwana bethu onana ingqondo. Mhlawumbe njengompostori ngiyayibamba loo mimoya ngifake emlilweni. Athi Isaya xa ithetha unyanga uyaliwa. Sifuna ukunikwa ngokunyanga ngenxa kaTata Mhlabeleli. Wenzele abapostoli kusondela uSimoni uzothenga umoya ngemali emapostolweni. Bathi abapostoli hamba uyatshabalala wena nemali yakho. Mhlabeleli akanawuthengwa ngamali. Abantu bachithe idolobha kodwa Mhlabeleli uyaphinda niyamzwa Mhlabeleli naye. Ngoba Mhlabeleli akayonyanga. Niyangizwa bakithi? Hayi mangiphume. Wathi kaJeremiya ithi oyihlo badla igrapes kwabalutheleleza amazinyo konyanga. Apha nithwele izono zoyihlo engoyihlo abasekho. Asikwazi ukuya kubo siyobathethelela noba siyobahlamba ngaphandle koba kusondele mina enisaphilayo sihlambe oyihlo kuni, sihlambe izono zoyihlo sizihlambe kuni. Ngoba kwalumeza amazinyo kuni kwathi grapes zadliwa ngoyihlo. Mhlabeleli bekholelwa kuNkulunkulu osemntwini. Ethi iBhayibhile lithe nina lingoNkulunkulu lonke liphela. Siyabhala bantwana. Uyabuka mina mawunokuthi nimi ngikusathana. Lazizwe kahle impama. Mina ngikwazi ukuba ngusathana ngoba ngivela kuNkulunkulu. Siyazwana abantwana. Wathi uNkulunkulu maye edala umuntu wathi masenze umuntu ngempala nempuza ngathi. You understand? Ukuba ke ngokumuntu se-image of God. We understand that ithetha ukuthi umuntu unguNkulunkulu. Uma ubulala umuntu ubulala uNkulunkulu.
Niyangizwa? Yebo. Wena ngenxa yomqondo wakho omncane wathenga iBhayibhile. Wathenga iBhayibhile. Masone iBhayibhile ucama ukuthi unonkulunkulu. Wakusithi yabona mina ngahlangana nengadlanga. Ngahlangana nomadida. Insini. uJehova njalo. Akhona mina ngihlanganisa nabantu abangasekho. Uba silapha ngenxa yomhlabeleli ongasekho. Kodwa mawuze wakusithi akukho nto ukuhlanganisa nabantu abangasekho. Uzobe njani? Siyabazokela abantwana. Yebo. Lalela uhambe. Ngenxa yale Bhayibhile yakho yasesitolo. Uhambe usithi ebantwini mina nginoJesu. Ngineensizwa. Nginendoda edlala naye emashidi namhlophe. Khona ngihlanganisa nabantu abangasekho ngamademoni. Lalela uMawusi jonga ingulube izala ingulube. Inkomo izala inkomo. Inja izala inja. Inkukhu izala inkukhu. Inunu izala inunu. Umuntu uzalana izala umuntu. Idimoni izalana. Umawusi uthi-ke ngoyihlo ngonyoko. Akuthi bangamadimoni. Uzama ukutshela nje ukuba wena uyidimoni. Ngani wamakhosikazi asenkonzweni mayesithi ubabazala wakho anithi ubabazala akakhonza ukukhonza wena nomkhwenyana wabakho uzidlela ujika ubabazala mayethi kuwe ngicela ungisilele utshwala akathi ngicela ungiselele utshwala uthi ngisilele utshwala uthixo zakho ngibhayela utshwala sawa uthi wena I don't believe ngokusika unophatha into zamabhinqa into zabantu abangakhonziyo wena ungubani na lo thetha ukuthi uyamkhonza uyayazi ukuthi uthetha ekana sekuphele utshwala ekana unina kaJesu waya kuJesu wathi Jesu abantu baphelelwe yiwayini wathi uJesu baphele bazalise imiphanga ibe ngithanda lithi bathi wenzi wayini uJesu eyathi imiphuzo ngabantu bathi hayi lalela wembu letenisi ngiyibeka ndiyibekela uba umane uyokhangela indawo zokucitsha ukoma umane ngomile ngisawucitsha ukoma kucitshwa lapha ngenyanga sicitshwa ukoma kuphela inyanga Uzophuza isifume
wenzeni ngifuna ukukhoduka uhambe nalo mbuzo ngoba isengangabiyo lento yenziwe kumhlabeni lo yenze ngokuNkulunkulu wenzeni ngoba ngithemela uNkulunkulu sewungabulala ibabuhlungu into yokubulala umuntu igazi lakhe livele lisuke kule ndawo lichithele kuyo lihambe liyongipota kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu igazi lakhe liyakhala emadlebeni akho izwile bathanda izona impostoli manje bangcwele ngithe busuku isulinganisa ukukholwa kwakho lokukholwa komunye umuntu fana nasesikoleni yabona esikoleni uma ungumuntu okopayo kanti gwele izinto zesidumso kanti ukopela esidumile ungayazi le solinganisa inkolo yakho nenkolo yomuntu qinisana ngenkolo yakho hlabelele kangayidafi inkolo yakho umnamkhokela kubesithi uthi engingakwazi ukubiza imali ngibiza umnikelo umhlabeleli ngoba umhlabeleli akangumuntu usheshayo okophisa umuntu uthi bengiyangitshela umuntu umaster ngithi hayi awufunela imali umnikelo webandla uye umhlabeleli endaweni bayoyifuna umuntu uzosayikhiphe kuye yabona umhlabeleli sidinga indoda enjalo namhlanje lapho upostoli uzonikeza umphefumulo kamhlabeleli cabanga nje cabanga mhla kusitshona wena mhla kutshona wena akubakho nompristi lo abantwana bami yasepostolo abapostolo abakholelwa enyameni bakholelwa kumoya masibhubha thina sishona siyayazi ukuthi sibuyela basebantwini ngoba lithi iBhayibhile uLazaro noDivasi bafa uDivasi wangcwatshwa uLazaro wathathwa sisithunywa zamsa esifubeni sikaAbrahama ngenxa yokukhohlakala kwakhe uDivasi akazange akwazi ukuthathwa sesithunywa simsesifubeni kodwa wangcwatshwa into engiyibonayo kule nto sengcwatshiwe ngoku sephaya engcwabeni ikhona i-movement eyenzekayo ngoba ngimzwe sithi Abrahama khawutsho kuLazaro athi ungomunwe athonse zolwimi lwakho ndiyahlanga malanga ngamanye amazwi akukuzona noba ngafa noba ungatshiswa ngumlilo noba kungenzekani kodwa angeke uzone ngoba ngapha kokufa ukhona ukuphila izwile bathanda mawukhonza ke lapha kuthiwa uzokhonzela usindiso lomphefumulo wakho kunye nabantu bakho urhulumente sicela guquke urhulumente makakashadawune lo mthetho wakhe alawula ngawo kaloku ayinajonga imali ayinawufumaneka ezindlini zeenkokheli eziphethe uburhulumente ikhona i-reserve bank Nobody wants to get it. Zikwazi zigibele bazona ngoba ngokuthonga intombi imali isaphi zawutekswa khona hayi ngikhuluma ngani yazi khuluma thina
And amaphoyisa into yoba amaphoyisa kube lula ukubhrayibha anikwe imali akaholiswa amaphoyisa urhulumente owakathile kuyanyanzeleka ngoba iphoyisa lizenzele esitamani uhulumende makabhatala amaphoyisa awanika imali awuneva mntoba ngoba undibanguziyeka nje kuba uyayazi uba ndinemali ndawena unamali undibanguziyeka ngo ngoba manide ndichithe ndichama benabaa njengonesi onesi mababhatala ngithengizwa adresi isizwe onesi mababhatala odokotela nginankinga nayo ndibazi odokotela bakufundele ukuba babe lusizo kodwa amanesi ngabantu abaqetshiwe for intoba babe lusizo bantwini siyabhala bathatha kumele babengabhatali onesi uzokwenza i-corruption esibhedlela uzovula unesi ngoba usolapho ewodini avulele isigebengu sizokubulala ngokufuna imali anika imali niyibambile bakithi uhulumende makaqashe yakona imisebenzi ayikho kangakanani kodwa kukho amadoda agcina iibhiliyoni ezindlini zabo bengaphangeli ithi ingane zethu kuba kukhona abantu abafunde imali ezigcine ezindlini zabo akukho misebenzi elizweni lethu Mhlabeleli bakahamba okuprevisha le nto namhlanje Yeah. balithi litshonilanga ibe nendawo kusithiwa ngokusweleka kukaMhlabeleli kwabakhona uthixo apha kule ndawo edamini and lo moya endiwuthethayo apha njengopostoli ndiwuthetha ndiwujula kumalokishi onke ndiwugibisele emalokishini onke aphethe buhlungu uthemba uba abantu bakwamashu ngohlobo abaphila ngalo uthi uba bathi imoto yakho ingene kwamashu uvele ukuthwala izandla into kuba ingene mla hayi awuziba zayikho awuhlobo baphila ngalo ngoba akukho misebenzi abantu abaphangela ngokubemba emahlombe kwabanye abantu abanecala baphela le nto siyayithethela namhlanje egameni lenkosi yethu nonke ke ninani la nemndweni nabonke abantu namakhelwane nobaba ukusukela namhlanje ngenami ngokuthula kule nkonzo ningodade nabazali Bamkhize ukuthi i-uniform ifunyanwa nani bazalwane bafakane babulele bamnqalani nakunqalani nani ngamadoda unqalani nguye okhokhela apha okhokhela umkhokheli kaMhlabeleli lo bawunqalani umnikazi wala maplaza omobagcwela apha apa kungalani ukhona imisebenzi ungaqatsho mobeni
Hawu. Ngiyabonga ngekukhuluma kusisi. Ngempela lo indoda. Whatever Sikwehle. Yes. Roman God decided that we step by all and then we should be and Garo. But you say something. Agreed, one. Oopsie. Undan. Angizum. Ngaba ngupostolo kana. Namuthi ke hambanga. uNkulunkulu yona nto engafuna ngisho emva kokukhuluma nomntana washo isimanga what happened that ukhuluma ke la ebotweni athingana ukuthenga Wina watala watuna Wina watala watuna ngifuna ke zona ngokuyiphoyisa noma cha noma ubani wephoyisa kodwa ngifuna ukufundelwa iphoyisa lencwadi ngoba sesiyamemeza manje ya 1 Corinthians chapter number 15 verse 42 ine 44 umkhokheli wakhe lesesana once safunda lama enziwa asiwona kamagwala Oh, that's something that you must know ukuthi kesinandaba la ukuthi ukufa sisala damn. awusanibona asinjani vele nje ubona sijomba kangaka sijombela kona ekufeni ngoba kuyinzuzo ukufa kuthina ake ningihlebelele labo ukuthi yolala ibonene othi uma kusikwehle la wenzeni angifuni upostolathi ngidelele inkulumo yakhe ehlukana kodwa mina ngithi uma esedlile unikezwa umyalo Adam ukuthi wawena Adam make wadla la uyofa nokufa lezi insizwa ke ngizinikeza namhlanje iholo lazo ngoba umuntu mayisebenzile ufuna umholelo
bayofa nokufa. Ngamanye amazwi bayothi sebefile baphinde bafe. Le nto kuthiwa isihogo yile nto ukuthi into yenzeke noma ungasayifuni. Mawuthiwa isihogo sakho utshwala uyophuza uphalazele ekubona uphinde noma ungasathandi ukuphuza zikunika leso sihogo. Sithi laba bayofa ngokufa. Hayi cha, musathiwa hayi asibe soxolweni elalala. This time around asikho xolweni. Nami ngisukelela ngisuka khona kwami ngisuka ngaba mosquito kanye. Ngebe nawe usuke nabakho mosquito kwakho. Njalo nompostoli Majoleze nabakhe, ubaba uMafundi uze nabakhe, umpostoli Phakathi nangu la uze nabakho mosquito. Siyabahlanganisa labo mosquito sibenze ibhola lenyo. Iyona nibonene. Akuyona ingozi. Sasenzela nalaba. Senzela nalaba bebezohamba emva koMhlabeleli. Ngoba igazi lelungisa leli. Lo uJesu wanamhlanje. Sifuna ukuvala ngaye. Bese kuphenduleka impendulo. Khulumile lesizwe. Yathi ngiready. Yathi ukufa kuze wena ungasho. Yathi ukufa kuze sengiredi. Ufama umbulala umuntu onjalo ugwele into eseyizigwele yona. uNkulunkulu wakhe uzomphendulela mfana. Funda ke Phoyisa. Angisasuki nje lapha kusuku. Yimi la manje. Ngoba sibheke manje endluleni lomphefumulo. Ya kodwa wona uzohamba amagumbi amane omhlaba namhlanje umphefumulo. Uzowajikeleza amagumbi amane omhlaba. Uhlina le ndawo yasedamini. Funda Makorinte yokuqala chapter 15 verse 42. Isihloko sithi ukuvuka kwabafileyo. Verse 42. Kunjalo nokuvuka kwabafileyo. Kuhlanyelwa kunokubola, kuvuswe kungenakubola. Kuhlanyelwa kunokudelwa, kuvuswe kunezinkazimulo. Kuhlanyelwa kunobuthakathaka, kuvuswe kunamandla. Kuhlanyelwa kungumzimba wemvelo, kuvuswe kungumzimba kamoya. Uma kukhona umzimba wemvelo, kukhona nowomoya. Edile. Unokubambela lokugcina. Sizohlwanyela manje uma umbheka uMhlabeleli thina esafika kuyena elele inceba kaNkulunkulu wenze amanyala amangaka kwelinye kaNkulunkulu esamfika elele educulwe ngezibhamu ezinkulu ewiki eboshiwe eboshwe ezandleni eboshiwe ewiki ubona manje bezokwenzeka manje sihlwanyela into ewiki kodwa uzoyizwa ezovuka izobe namandla angazi ngiyibone inkohlakalo engaka namhlanje-ke masimmema uMhlabeleli simbizela lesayinaki leyogceme izoba la ime khona
ngeke ngikhuluma mina nje. Njengoba ngikhuluma nje imoya iyanyakaza manje. Ngoba sizondulula manje iqhawe lasemazulwini. Whether you like it or not, iqhawe le. Angifuni ke ngithatha isikhathi. Lo mphefumulo manje unendawo yawo olungiselelwe kuyona. Lo mphefumulo manje uyasuka namhlanje ebusuku yokudlula koyise. Ubheke esandleni somhlengi wawo. Owuwona umhlengi wami usebenzela imihla yonke. Whether you like it or not, lo namhlanje akana sono. Njengoba ngila ngimila uthiwa izona ngizipolelayo ngisemhlabeni nasemazulwini ngizipolele. Lo akanasono. Ungalungilelo kaNkulunkulu. Uma wena bekhonto yaziyo ngayo emhlabeni isele ngawe namhlanje. Lo esimaziyo thina ukhumbula ukuthi njengoba nginokukhomba ngithi lo angikhulumi ngale nyama yakhe le. Angikhulumi ngenyama yakhe abaqwanile. Khuluma ngomoya wakhe. Azange ezwe ngisho isibhamu sikhuluma umoya wakhe. Ngoba sathi mase sikhuluma umoya usuhleli ngaphesheya. Wabuka inyama wayibheka wathi lo wezaphendela la. Silungisa indlela-ke kaZwelakhe. Njengoba-ke ngumpostoli, ngimiswe umpostoli oyinhloko kule ndawo, ngifuna nibusele nonke. Angathi ngicela ngento ongene la kulo mfihlo kaMhlabeleli. Noma ushiye ekhaya, amsigubhisa amanzi sisele sonke. Sithi angilongi le-fridge. Kodwa namhlanje ngifuna lelo fridge ligcwale. Angikutshela ukuthi uthe umpostoli fridge gcwala. Akuyona inkonzo yomngcwabo le. Inkonzo yezibusiso zakho. Nawe wakade umbulali ngokuzofika la. Vuma uxolele izono zakho ngoNkulunkulu. Phume la ungaphinde wone. Ngiyanihlamba-ke nonke. Zwelakhe. Ngiyabulisa.